Pozdrav i dobrodošli na sve šta nije vlog. Šalim se, naravno dobrodošli u vlog. Da sve protiv čega sam se najviše borio sam i sam postao vloger. Mada danas ne idemo na bilo kakav vlog, već na šumski vlog. Tako da tehnički nisam Luke, već planinarsko društvo. Luke u stvari društvo, tu nema nikog, samo ja i planinar s ovakvom kondicijom. Danas smo na plinovod. Tako da se ovaj vlog zapravo može zvati plinovlog. Nije smiješno. I antiplaninarski samac Luke upravo se popeo na najviši vrh ove današnje ekspedicije. Tako da možemo nastaviti dalje. Možda sam malo pretjerao kad sam rekao najviši vrh jer još uvijek trebamo doći do tamo gore. Prije nego što odemo tamo gore, pogledajte kog sam upoznao. Ovo je stupić! Šta ti, Luka, radiš u životu? Inače, nisam naglasio gdje se ovo nalazi, ali mi smo tamo negdje u Sibiru, zadnja R-UPA 68 km i tako sad i to znate. Inače, ako se pitate, a sigurno se ne pitate, zašto idemo ovdje i snimam ovo, to zapravo da bi izgledalo da imam život, umjesto što sam cijeli dan na igricama. I da, to najbolje dokazuje da sam upoznao još prijatelja Stupića, jer pravih prijatelja nemam. Tako da gore ide najjači cinematik koji ste ikad vidjeli u životu. Pošto ne smijem koristiti muziku, dajte da vam dočaram. I znam da ovaj stalak više izgleda kao da sam ga maznuo iz podruma djeda geodeta, ali za opremu se para nema. Osim mojih pilećih nožica, neophodno esencijalne stvari. Naletio sam na jedan X, u čiju sam sredinu stao, duboko umno. Ljudići moji, popeo sam se i gle pogleda, ste spremni, bum, čekaj, ova strana, bum. A za nazad ću vjerojatno zvat mamu. Malo sam skrenuo koji svaki put u životu s puta i naletio sam neke žute oznake. Evo i ovdje na drvetu. Ažuriranje. Naletili smo na prve tragove civilizacije, neko je ovdje šaro grafite. Idemo dalje. U ovom smjeru, da. Nešto mi je upalo u oko, na vašu nesreću nije špic, već plinski bojler, pa ako među vama slučajno ima sakupljača starog željeza, lokacija vam je 68,8 km neke rupe u Sibiru. A i ti, Luka, kom pričaš, nije da te neko gleda. Pogled. Mislim da smo došli do kraja našeg putovanja. U stvari kakvog našeg? Mog. Znači, pogledajte vi, koji vi, samo koliko ovo strmo. Sad pitanje, da li da se spustim dolje ili da umrem nekako drugčije. Ti si, Luka, moj goli kamen. Vidite ga, da? Još malo golog kamena kojeg moram preći da bi vam snimio cinematik. Opet. A gdje da ja ovdje stavim tronožac? Da nisam vam pokazao moj čarape. Dron. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Možete mi lupiti u komentare jedan dobar tek, tako da bi me algoritam pogurao. Mada kad bolje razmislim, prije bi vi mene pogurali tu dolje niz padinu, nego vidjeli mene u recommended, jel da? Sad kad sam se odmorio i popričao sam sa sobom, vrijeme je da se spustimo dolje. Spustimo. Znate kako kažu, ko preživi pričat će, nažalost, dalje u kameru. Da, spustio sam se dolje i vratio, ali nisam htio snimiti jer ja sam pre-cool za to. Sad se nažalost vraćamo. Pre-cool sam ja da poginem.
zašto ne snimam facu, ali to je zato što mi je facecam ostao doma. Šalim se, naravno, to je zato što nemam obraza. Odlična fora, hvala Dejan Kotiga. Inače, za nazad, skužio sam, ovdje ima jedna promatračnica. Znam da vidite Pixel, ali otićemo bliže. Znači, to je pogled od ispod. Također i ovo je pogled od ispod, ko što možete zaključiti, u stvari već je zaključeno. Da. Nemam pojma šta je ovo, neću ni pretpostavljati, a Marčelje to je neko mjesto valjda u Sibiru tu. Evo promatračnica. Plinovlog je završio, sad je ovo šumovlog ili migrantovlog, kako god već hoćete, također da ismislimo. Nećete vjerovat, našao sam nečiju kuću u Minecraftu. LOL. Spomenik. Brz sam na okidaču i zato vam nisam stigao snimiti zeca kojeg sam sad vidio, ali pravite se kod da ste ga vidjeli, znači bio je tamo negdje. I evo nas, stigli smo do još jednog Vidikovca. I ono, već sam umoran, ne znam se vaditi trajpod i namještiti ga, tako da gdje ćete snimku iz prve ruke, ove druge. Volio kad bi vi uspjeli vidjeti ona 2 piksela dolje i to je još jedna lovačka promatračnica, a ono je plinovod, aka plinovlog, da sve se vrti u krug. Nećemo ih dalje, što bi značilo da se sad moramo vraćati nazad, u stvari ja. Inače dajem svih 12% od sebe, pa tako sam produžio put da bi vam pokazao jezero. Da napomenem, bacite mandarinu za like. Ne, like za mandarinu. Kako glupa fora, ja ne mogu. Ajme ljudi, mislim da sam upravo našao trag od Bigfoota. Ne je mi svejedno, znate. Neko će mi možda zamjeriti što ne znam kameru držat mirno, ali ja sam to vidio od deka sroka i zato znam šta radim. I ko što stara narodna od Bear Grillsa kaže, kraj je kad te mama zove na ručak, ja više nemam baterije pa moram završiti ovaj vlog. Ne znam šta da kažem za kraj, reći ću samo... Odabrao Đelo Hadžiselimović.